Oh no. Oh, Tom. Hey. Tagalov. Sean, nach amárach atá sé sin ar siúl? Ken. Well, Barlam imach sort of verin and banity or See you over the rashers, dear. Yeah. Oh, hiach. Not in Darúdar, is it? Cech want to wear my dinner free? Come on. I hadn't took ma. Chudal, be bringing her down. Raw? Yeah, ni quiven lum go hey. Well, sto hin ar shach dun shin mar shin. Well, Frosty then. Tá síle me tóras a go for sin há. Do you ever imagine? Maidin wa Helen. And is not like Hama. A reesh. Sure. And you? Law not like the man. Oh, little Christmas. Yeah. Not like the man and show Helen. Bij chulle van er als naar ons op een nacht de kelora. Achter my foot in the Go on. Happy Katie, ja. Achter my head in left. Nee. On cat agam so do live. Oh, well, nish, himmer. It's Spanish and Mishif coma. Well, nie bij like a bag of folie free. Can no miss a shake that she had them from no, okay, Emer. Okay. Ah, gaat Trina. Kijk je wel toe. Come on, be also heen. Oh, misschien niet nou, waar Cassie. Wie toe met de kachel mee? Oh, she Dus kijk je er een tier woorden let. Eentach. Nou, misschien ben ik al. Jullie lezen dat vallen nooit te buurt. Ben ik goed. Zeven lama. Niet een kantje bed van het tal zo. Well, ta ma gúnni cuimrúir. Skert fut hen ket ar siúlet. I know, tá sean bhá dam agus tá me chu cuiar. Beim scoil amach a giescach na bhí sí roití am. Har a special. Snach ga me rud cinn tíana ún Milrí, thanks to your ex-boyfriend. Ja, dat hat different. Take shots go ma clushim. Kert? Chanig me well hol me go bana leige. Agus fáil sa galrúh. Gan doubt. Brand tá different sa camema. Oh, lá mad. Lovely. More fried cholesterol. Ní gá Ní gá stocha. Tá tá snúil ar áras an nuh. Great. Tá tíirsigh de bheith gélas jacket a hiom le cilíthe. Wanneer je de teen seo? Oh, ní bheith gur magad. Wel, chuil hoort ceach go leor, tú hí? Tá. Go hálan gur magad. Galibh? Oh, yeah. Ní has tíim op mreachtant ar snúil. Oh. For obvious reasons. An tain rud ná go dóla go bheith mis gobrant seo. Na bhaim a push into radio. Hey Sean, gan I rei leat yn nhw wachel? Yn nhw yn taglaf na cha? Oh, no, amach. Ah, amarach. Wel ar dar. Ja, chael far na bris di fose. Bhfuil chans bhagad an post a gáilt. Well, nílach spanner a so works. Oh? An seanna bheith sin Eileen. Bhaim drop 5 to hí. God, paranoia. Kert a gáil yna bad. Bhí ar an géad an gahú. Oh, Robbie, nan im de fósúas. Bhí tú an cosúla mamnar dúirtú sin. Fósúgus Robbie an Alan J. Ní mis a cosú le mam ar churbe buchas mór le dia. Beg tú, fan go bheiciú. Stop. Wat die er bij Maidin? Oh, tícha trí sé, cén chuil tú? Wie se leven fógra sin? An de fógra faoin bost. Oh, Sean, fógra sin. Tar hansa agus tóg síochan. Inis. Oh, a bhíl. Ní bhain ceach bhfuil. Gomanis. Wel, a chóirta céad is féidir le mé dhéana riomh. Rách op an caffi ma ben. Wan je moet daarom de champflask sin maid. Oh, is alcohol chuí nach séad an madach in cínta bhil. No, sin ekintje. Bheach sí mam sa bost sin, Robbie. Oh, bheach sin indag féin brasóst an jobhórteid. Oh, gur ma head. Ach, tá rud amóna chu esam. Se. Bhí Agnes a gobar an seo nach míoch bin post Agnes? Agnes, ach das ad gúil Agnes i mótan. Tá sam nach bhfuil is ag madra máil an scéala sin ach ní bheith sí mót ar fé síl. No. Ach níla géist ach post sealadach. Oh, tiigim. An lagi tú leis? Well, hí sa súl ar rud a cé níos buinach ní léon rud níos fearr le fáil faoi láthir so placa me leis. Go bra. An bar tíanta mar sin? Tá, gur ma head. Een keer mí cheart anja. Go dtí á le a bí a bhí hain. Tú cénte?
Ní mi geirí fé cain fa duda, okay? Okay. Hello? Hello? Oh, Feder. Cech chi bod tŵn? Dyma Queen efo hamort. Leis an Irish American Business Association. Agus Greg o Donovan. O, si ar oed lawr tŵr sy'n gymhan o lawr. Se. O, ta se sy'n iontach o Feder. Har bar. Mo se tresling let y stor. Na'r lag o diw. Se. Wel yn ôl yn ffedd tam o lider to. Mo se nid y sam o Feder. Ta se gylo, tan yr ledyn ffwy lor i digyn to. Ta sam o Feder, ta sam. Miselim se hos y ffras yn y stor. Agus miselim liam o. Miselim chag o morw. Se. Dienad y Feder, dienad. Se. Bwal ag iam cwbl o ffocl lawrlet. Wel mae mi ostwnish. Liam. Cwbl o ffocl led i geid. Slán y Feder, slán. Ta liam o chanish. Ach, rac y do. O, fi chwnnwch yn on. O, nach trw. O, no rwdy harla. Ta sad, Sean. Ta sad, mil ri. Fi eisiau gwrdd mach lag ti anna sy'n. Sy'n ni. Wel, hwnnig sy'n eis. Ta si gyma. Wel, fi Sean agus Ali. Ta sad, i sy'n fi sy'n astral. Fi sy'n sot i steach yn y chéile. Ta jabr eisiau ffotin y sigi. Wel, tarlid merwl ti. Leis an Irish American Business Association ta'n jab sy'n y sigi. Irish American Business Association. Se. Fair play. Wel, wana. Sound on a chesinish, cos y lewr di cynti deca in the St. Patrick's Day Parade. Agus y sôn ffwrs an idea fresh yn y dirhyn. Ben o Red War, procl gys alon y shamrocks. Going. Jason! Jonathan! Catch! Bye, gay Jason! Durma! Hey! 1 second! Where's the shot? Nicky! Oh, we're doing that for a couple of the fuck out and shining it. Yowl. Sarah. Come on, cos tu hen. Come on, you got an agad. Sarah? Get to check. Tan yn siom fwy'n y green graffynau. Green graffney. Sian y green graffynau hwgtws y bob ich i cymblion. Oh, sure. Sian mae'r bwael e liam sy'n ein, cwpl can achwyr o Gymerico i ged. Ah, right. Ond ysnach nyn eisiau darmad ar na fags back home. No, beidir e, níl y sawl. Tá na context of dark room, 1 second. Thag yma. See she's. Gyda'r cwpan tein o'r rwyd gyd? O, níl ym gyda mil yma agad. Right. Fi anna i ein yn eisiau sy'n bob nach ro. A fi, a ni chi gyda. Bydd o'n ymwneud pys gychreg. Sbel, gos mi eisiau. Hey, Sarah. Siapait. O, fan gwen mewn bysbeg, lady. O, yw, ta eisiau dan ddewg. No, sin na context. Jenny mé large man sado. O, chicken. Brianna sy'n. Wel, ys bydd o'n am hen. Dar yw anna stini sos as y syl. Ja. Brianna, toc yn cansyn. Ag sy'n cansyn. Na, bydde oes. Wan na sib sin seo le héimar lads. Wal an Rita achta Jason. O, sábháil a díir sin. Wan it is a Jason. She's old enough to mind herself. Wal an dog go an fun.
Oh, lá nolach na mánas right. Flicky nach gur has an date sin chean an anim dé. Nach bhna deadlam. Tá mis dal amach. Chalig na man ar nach. Oh, well ní bhíon nolach ná lá sí amsaí a sin siúráilte. All right. Fan mission shop. Se mai féri. Hey, Ryan the Rocks. Oh, sorry. Put on lager. T-bone? Coke. Strípach. Ja, ken vi. Vi ben goed ta. Ta skela vi de vänner hedi. Vad vän? Ni vi de vän hele tanna kan. On motor ta gesta. Oh. Ta marga dienta. Ni le dienta ni shadach. No paperia haina le fadiwak. Ta ito gatay. Ispoil na form jorga shit. De jar kno, ha? Man catgólig leachtar irimachí má tarúna de bheith gobarín te bhuachail. Bí cuiinúir. Lála má máireach faoi agus cad bheith sad? Plúnta Guinness. Agus gá G&Ts. Donna rá. Bhfuil sa teanam siúnis. Póirtar fada dólacht am rá, bháb nolach na man. Póirtar agus cá milliis. Ní léon sweet tooth amsa. Ó, tá amsa. Séra. Ní bheach an cá milliis siad. Mána go meach. 1 second. Ever feel you've been stared at? Tá sam. Billy me an tála mo mórich. Agus amsa. Big. Cá mé an lá ag gobar ar 5-year strategic plan. Well, is that? Mas féidir lo méidú trocha fá géad a dhéanamh ar lína gcuid bolscoireachta, agus laidú 25 fá géad ar fá don éireann. Sin ar má dhéanann siad productivity deal leis an éireann. Agus má éiríonn lo. Fascinating. Well, go chuisli mé special leis. Rita, tá rud a cin team don intin that sara dag an paddy leis an diochanna. Aber leat. Ban an sile taig. Deir mé mí ainach leis an í faoiare. Oh. I confronted him. Nenam dé, Helen. Fris rud a cinnte stichannam. Ach, ní bhain an na scéil sin leatsa. Níor se go cheart a taidir áh bhuiile héanana. Agus a bhile téine rinne Well, mé. ní rúch me se le a dhéanaar mo hon. Ní gasúr me. Rita! Tá rud a cinnt cear le hí paddy. Care? Racha me se bhile le, I'll take care of it. But she all right? You're the harm. Félas agam. Hí nalag na man na stalka. A sé dekur na mar áhis gin de hedi. Big óstrom an áte hágant. Ná bach le Katrina. Bitch sé. Is fuair léthe me. Ní féidir le an competition í heasah. Mar sin héin. Fun tú fós, you know, Níl sim de laid aga mintín. dá ríide. Dá rire. Scad mé a Katrina. Níl sim Katrina in éine ach í héin. What an ego. Iach bar húsamacht, tá sí an bheits a chaileh go luair. Ganaríon tálaat. Ó, agus leat sa chuma. Maigad. Fuki mi súsú ag an Great Southern, okay? Dínéir a nocht. Big dínéir descan a nocht sa chaileh. Mar ceúra, téis an aglah. Ah, God, no, ní an ochtalí. Ró lua? No, ní bheith I hégan eile, all right? Péin o dhéirin de téin. A ná bí mar sin. Tolstan se. Maigad. Ile bhaine, eh? Agus? Agus cá duine cinn chola go siopa. No, níl mi se go lein. Cá mi sin na green breithne sin íana go sean gan sin. Ní féidir am sa chola go siopa. Ceirt? Ní me gur a cholá. Agus céim fáman a bhiste le a ráilm. Benny. Hanis. Chola óra haimisteach sa deabhil siopa sin brenim searm leis na súla móra sin hi Jack. Sam bearable. No, labar le mar sin. Aber le céirt a deras mar le?
Apar le go siimplí nach bhfuil spéis ar bíthe agad inse. Yeah, bach sin an siimplí ó rá. A bheirní a chalín cho is an mar rá nach bhfuil spéis dá leid am anit. Salí mé lein stúpa ce. Bhil úsáis le chuid saolaíochta mar sin. Doesn't work. Rachatósa. Duitse? Ó, sé, rud a bith chuidse. Mágad leor. Nar hennig mé reis go rus na rún ar do honsa. Nish, mind. Come on, thanks. Mae'n diwrd. A bhfuil toilet rolls a bí agad a fearna. Dar an go leflin. Bran hís sin hís neachtar. Go mar. Tudum leid le an bring. Siúr mé telam a fearna. Tí go imagine Eileen ce bhfuilta? Go mai. Slán go fáil a fearna. Bhil a gurmid sin chu register? No, ná bach, ná bach. Sa fecin ar bhil thu? Céad? Ag an agalah. Oh, se. Eileen, ce bhfuilta? Dúna mat buit. Se. Thug mí te buntage. Right. Tú éis? Smartphone. Sin ceart? Hé, mar ce bhfuilta? Bú Jack leat? Níl nó, tá sé smaile. Am tá sig do lehaile? Tá, an tá tíart? Ceachtar. Tá. Níl scéad agat? Bhí orm labhairt leis faoi. Ní hiigim cén fán ar lútú táda leis agus tá sa de chónaíon seo. Sin an fá béidir. Tá orm sa cónaíon seo helen leis na daoine sin na liug. Ja, bhfuil níl sé sláintú na rudí seo chuinál fhí cheiltríse. Airó tú tín béidir. Tu go gála rort. Sin am an chus? Níl, bhfuil le crusart? Just an board. Ó, ce fannach déint amachchas sprí. Am. Well, beit tú éis agus scoile teachtain se hagann agus an sin, ní bheith tú bór de hiile. Med lá a fácail? Trí lá agus an deidir seachtainna. Nach ra sé chuiristeachart. Bhís dócha. Ach tá sé chuiristeachar am níos múnis. Beidir go ceartta sé rá le Paddy. Le Paddy? Bhfuil tas as de bheabhar. Cean más íonach sé sin? An tá sé rócháirú le taig. Níl sé ceart. Bhil am an card is sin le taig a bhrisise gan áras. Agus tíonach sé maithas do téanamh bheith mo conta leis. Meastú? Measam. A chan níl sé más go Paddy bocht? An hir in nefh heige? Tá go jazz bhí rá sé gobar. Oh, yeah? Yeah. Tá bhí ammid sin gom sáile. Tá sé? Well, bhí barnaí cános ar an rit na hama. As an sin ar bhín heart attack aige. Bhil hí le hanna ní go me se bhí conta leis. Sa rút sé sin leat? Haút. A bhí sim gur híal siad sin. Agus sin nóbait gur an ceart a chuir bhála. Ní tos thug an háart de go bhharnaí aine. Tá a de sin. Willis? sé bearnaí háarnir héine, bí cínte go. Thanks. Oh, Barney bored. He's his own worst enemy. Sin cínte. Tá sé cosú leat a Jack. Í sé cosúm sa béidir. Is déanú deasa. Ó sé. Hi. Bhfuil si déantad? Tá. Go té? Ó go híntaach chu mábhad. So níl si bheith treide heile? Treid? Bhfuil bhí si bheith treide ar dearnach a bhí mé anseo. Bín daoine fásaigh treid go minic nach mín. Stoi go míon ímar. Ach bhfuil is ceart a hain? Céird? Ní chilín sé sin tada. Cén fáin éann si é mar sin? Well, aidín asanta siad ar daine orintí. Ach ní honna sin is rannach bhfuil grácha da chéile. Bailcha se chléine é haspáint. Té. The kitchen? It's a little bit small. Compact. How much did you say the rent was? 300 a month. I don't really want a long lease. Well, 3 months is the minimum, actually. I'm afraid that's a bit too long for me. I mean, I'd probably stay that long, but I can't really commit myself. Right, well, I'll see if there's anything we can do about it. I'll have to contact the office. Could you check now? Well, I don't,
Why don't I give you a call? I'll call you. Tomorrow? Tína dogan du chuig an cruniúnacht. Misha? Ach na Balgan Association, né, all right? Ní cuma. Tas tá main man ar os na ruúin. In mar os na rún fós. Ach bé a fad ar bé. An monarch lena seach leidir seo. Milry? Deir tú go ré an tionscail is táhairtí san náid? Ba é, a go hún se. An ceist mór nisna an fiú é áscail se rís. Right, ba sé sin suas chutse. Tas an texpert. Más dún ceartú turas bag go hóte réan. Ar os na rún? Yeah, sus the situation. Yeah, cribs on flank of right. You reckon? Sure. Kill two birds with the one stone, my dear Canala. Could you take a guess, Jennifer? Catch the Well, I would see me on boyfriend show the week. You three and you lead then? Got it in one by the free hand. So, Vinny tú an Flandaif? Fwy lingua agus ile? Ja, gus féidir an pressfiche sin so léir. Go háir an boc sin an Gárla Cundé. Oh, the boy. Bottle him up. Cars, ní raibh sim bit ag an éiríonn sin a tad a bhíle agam. Go bhfuil é mé seaftáiltá sam. Ar grá chéile cheáin, bhain na líne. Check. Hi. Hi. Hey, look. Stolen Craoladh fechtagam. Ah, that's great. Ní tú déanamh róbha? Stó. Oh, dear. Go tú dearnach? Oh, bhí san óra san stíf féin gahead. Oh. Well, or bhfuil go pantéin ó cafe in order to kint. Oh, big mush, táile, big dí caffagam. Okay. Magad. So, comes mar a dairi glad? Dachar rá. Tá bhain a good an sin, Ali. Tá a fair. Agus rowan the man. Agus check it the mate. Céin uair a bheith an bhain ag de cara? Huh? An mótar? Oh, se, I gan lán ó gcóní. Níor sé cínte. An má óid tú go mé? Oh, se. Níl de bhean hain is de nacht. You mean Rita? Yeah. Well, ní eice mí. Ceach bhfuil si. Oh, stóigh go má. Agus an cara sin le? Helen. Yeah, Helen. Game ball. Tuigeannach méach. Surprise, surprise. Mama. Sarah. Sarah, tá mé a bhile good. Ach an náte vín san bhear. Bhíon an bhil. Aber an focail sin. Milrí, Sarah, milrí. Oh, tí minute. Oh. Slant. Slant. Cad bhí gceist agus rowan the man.
Dúirt the boyfriend, or should I say ex-boyfriend, gonjana tú écht America. Sure, well... Inis tú, cé na personalities a bhúil tú leo? Well, murder it's me. When you met Irecht, lars le aine ar a banta cút leis an tunskils canoniachta. Agus a ruisiid Simón, ábhar mai radio? Tá sé seo dacur a bhíú. Go háit tú bhfuil na tapanna, Katrina? Na tapanna? Se, fís agéin, le é sin na teidir atá a chlár. nó an sreach chláracha atá dhéanamh agad? Ní chlár ar breham. Sreach chláracha ná chlár. Bhí me cuioinehfuir méid bhí aráid. Se? Ónir chadar me néal a réir. Bhí se gal hímpel amach legan mar bheith cearnín bristeán. Cá mé déile leis. Cuma? Cá mé scéal ar fádaín se go fedí. Hi, the girls. Oh, hiya, Faddy. Bhí me smaoineh. Ar bhaith léamh león é leom sa fóbaniu. Seen as your last day in all, Helen. Tá sé sin deasweit a Faddy. Níor is sama Fedí, níor bhhailm sa chuile bobbaniuh. What? Céim fá? Tá sad. Gur míle maithe a Faddy, ach níle muid humor dal amach anio. Some other time, maybe. Oh, well, sorry I asked. Rhaid me in my main or mar sin. Fear maithe se Faddy nach a. Se stocha. Tá crí maithe. I like that in a man. Agus tá sé go má leis na gasúir. Tá. Stoigh gur fearr an ná asa. Yeah. Stocha gúil sé cruúirsa gasúir a thugeal a téanaar. Féidir leis bheith deachar ceart go leor. What's for lunch, ma? Céir bhhailad? Chips. Right. Coming up. So, ní lága le bhar bíteanta agad? Ní. Agus an aim dé agus na maidina cadéhíar siúil agad? Well, y'all Freddie Victor, mocht na daoine seo ar fáil. Chúi tug America. Glach tú sus ebre. Iall túg sreach chlárga iontacha ó chuirte bhaile leat. Agus níos tá tú aráis gan fat na ngrást a géirid a fosta áil aráis a ríis. Freddie Victor before Freddie Victor be damned. They curran lucht a gini elle. Sinna ein classes postulus a leor. Bhí money na mas, Eileen. Agus lík sé sísma. Rinne tú chuile rud a dhéhnú rih ré ar nói. Ní dhearna. Bhí tú tilsinach mise coragróchas agus baile leat go America gan tada a dhéhnú rih ré. Bhfuil me fust fós an. Gan áras, bhí mé misce. Ach ní chéalainn sé sin gur thug me chéad ó mé. I know. I mean, bhí aníthe roimh mháine se. Dúch me leis stoppa. Dúirt. Tá sam ríise. Nach in idirach 16 ar hiig fir áir a hééis sin. Agus ní hiigim cuideachúne bhaach an arid. Fir an os taig. Asú dice Paddy. Éidir go dice? Tuige nach diceach. Mar dúir tú hain, bhla sé seo go léir fádóchain. Se a chanis seo has muid a caiinteart tá sé eolalas gur hála sé né. Né? A bhuichas sin ruite Helen. Eisteach nach bhfuil. Se. Bhecinn tú éair na círia? Níorn tú an teangháil leis? Níarna. Tuige? Il si megas a scéal. Ní ra riamh. Bhfuil tú cíntará sin? Se tá sé post agus páistí aige. Ní mé géirí an triblodíana. Agus céirt faoi Nicky. Nach meach se go déit aige aithne chuir a réithir. Seans go meach. Tá sé róhearnach inis. A rúta sa le éair Nicky stoppa.
cín sin á ruirt. Bhí mé head over heels. Bhí sé sin head over heels chumáil. Ní le agam céir de hála ná ire. Hálan rud seo go léir fadó. Bhíon ort dearmad í dhéanamh ar rudí áirithe. Well, ní hin rud a dúirtú coppla láchan. Na go sé sin dearmad agad hana hain. Fear maithe sé Paddy ríise. Tá an táleata le héad a bheith had. Let sleeping dogs lie, huh? Tás a bhúscailiad a Helen. Táras Jack. Ó, tasa atá an. Eileen, cé bhfuil tú? Mai. Fána méid teach an túsa Craoladh Rodí? Ceap mé nach rotú ag tasna go ddíide lún. Ó se, ach tá méid sin le déanamh ní heastan bfuil am a choramú. Ó se, na plans móra sin. Cehéid planana tá agad a dheáin? Trícin, sécin, one loses track. Bhí mé gurlaí an amach faoi muifig agus bhfuil chuile ceoán. Tá rivra, printer, fax, phone, céad eile de bhéir díthart. Oh, of course. Drinks cabinet. No casting couch, Pager. Go leis cé? Má tá céiste bí agad tá is agad cohfuil mé. Ón luan amach. Rud amháin eile. Se. Tá agad go méid ag abar le castrína níle John. Yes. Tásúla agam nach licí sibh de bhar réal pásan tá gar isteach ar ibrna stáisiún ar bhealachar bé. Ar nói ní dhéanaí. Trina, cé bhfuil? Well, let's go. Yeah, sure. We're in Cougar level. Look. Tá mé sé brain den clé seo. Spáin amsa. Noreen, ar bhfuil cóg eile? Bhí bhaith flóir gur mar. Bhuis chun ceann á péis géile. Cóg marshmallow. Oh, yeah. Well. Yeah, thanks. Trust me. Hey, Noreen. Yeah? Oh, is that the Oasis? Well, they kill Cumrica in Mother Cleus and Rock. Really? Yeah. It's big tick 80 amsa. Are all shocked? You bet. They'd have knocked them a higsa. Film stoch ma. Nice try, Jason. Ach, not Queen lad. Me like spare bed of one gun. Hand blaster. Sarah's home baking. Okay. Sé go divin. She má han wahaid go recipe gan. Well, yes. Beidir go dúir a allí é, huh? No an rún é, huh? Angela, Hwyl. Give me tae to me here. Into my van. Hila gule managing director fós díwínach. Vi hel an nanim Jason go leor. Wel, ys yw tionel mwynw ar bi ar chod yn y dini. Be sin níos meas ar clisin sé go bhfuil post nu agam. Wel, pas nhw agad? Ha? Cyn eich? Radio Ros na rún. Inta. Angela, cwrdd cwpan caffi leis yn agos ham sandwich my van. Yn gwych ar y man sy'n sy'n gael ffrwm yn ysgol, sacyd. Níl trip sa bug o Poland plan te dwyl. Gan beis gael. Dy ffynta. Tá spuesi olarm. Cúra mé muid dal mar an aige. Tá mai chentar den boatshed sin. Sin naim si cynti le seáine, ní me se. Well ha dílum sa fána a bhád níos foiidí. Níl annach spring fever is dór. Tá sé cinneal lua a spring fever. Tá I go bhfuil? Bhíarm éileún blaice sin. Listen, tá nád fachtagam. Fair play goit. Ar a leid ní bhéarm éileteach í hóm le heile. So cá me bhugam is teach? Sean? Oras an dyn y fôn tá gist. Come again? Wel, ni ref siar riaf y gist agam gymach an verta gynawn. You mean, is the chain one on our Tarzan? Sia, wel, yeah. I see. Hanna tú reis an Astral go méid éiscint a chanisní tú sásta an Tarzan a Reinchla. Fiach, níl am olaf the commitment mar sin, sé sin nid a tá séis tá lú. And I'm supposed to stay in the B&B?
Well, that's just great. Bloody Sean, great. Fiach, need womach spás a fag tamalín beag sinna méid. Spás. Nach raibh gún spás agus an astral, Bhí me plútas a bhála le haile, bhí me plútas a chlóir le mar réalta, agus inis ar chum. Tá claustrophobia agam agus mí gobar sa boat shed sin. Well, ní behan rialta mis bích sad. No. A be mu díil machar bhhar go gaiile dinis. An gealú in sin? Do you go change the? Do you take two, Tom? Come on, we'll say the heart. Hey, Sarah? Ceapolta. Go má gramad, agus tú héin. Come on, got him out. Tá na green grafting sin agam bhaid sin. Ó fanis go mar mat spéiclaí. Má go leabhar. Ó, hanig siad amach go má ar tháinig? Ja, siúr go bhna. Tá tá sásaí dochar mar sin a bhfuil. Tá mé an sásta. Agus tá náithe bé líam sásaí freisin mar sin. Líam? Nach leis an green grafting. Ó, bé sé an sásta. Bé sé ríhásta tá. Ríhásta go tú. Ich an Jack. Féach, tá é tífat an seam chuit. Jason? Jason? Han ábí a chuir do chuideála mú a bhean. Nach gap a gannnearch sé sláán lena chara. Gus bhíh sib se go mór le chéile Nicky. Oh yeah. Tell him I was in bits. Go away out of that, you. Listen, Risha, tá sin am do in éimecht an echar. A se called the yeffit. Barlam ves a whaile if titim na hihe. Gus I rin se dorach a cholúa sin in it. My brain le chéad. Well, cai mé amach péiscéala, tá cinne agam le taig. Slán a faddy. Bhí se go híntaach tú eáil ríis. God, we miss you up in Dublin. Tá fáilte rótaí gcónaí. Tá cá minic agus is mí le. Gur míle mahad. Slán, faddy. Slán. Slán, Nicky. Slán. A gobar le taig. Ó, nach bhfuil an scéal se na freiseach ceart. Ba gacrad ceart go leor ríise. Fan in is go bhecata.
cear go leor éimar? Tá Well, ní lecha mar sin ort. ó tá cé a hála am. Céad? Bhfuil mé le chean Jack. Ná bí go bhhaú éimar. Ach leabhar mé leis. Ó ná bí gúna can seafúid. Seo, i do chuid cornflakes. Ach bháin. Listen, Nikki, we'll go across the car, ads and ish. Unless you want to bring back that kitchen sink we brought with us. Stop tussa. Right, bula much bohar masha. Slani mar read. Slán Helen. Slán Nikki. Slán. Slán Helen read. Slán we should go hin. Ben me de dangwal a chéile. So long, Jason. You're a great gas. Mae'n sacri dy maid yn y moedwch ni after na hi'n ieg. Si'n y meid ta wemsio gyn ni mae hem. Si mor i ni lart y fi mon nwyachta ac sgwtrin ni lidan y fi mon ffogri o tŵla. Bloody square one. Katrina. Eileen. Fi me geisio glat yn sin, Katrina. Cap me gyrwn y ffogr fod beg laf e fel ac y cinch. Oh. Beidio go beth ha, ma hocan o carysio gan to. Or is that asking too much? Oh no. Dyna me irocht gan doubt. Dol yn sgil, Katrina. Be Sean ag tasnw ag aber dôn jalwn. Sean? Da cara. Sigim. Be si ag torch arad o cwrsi ac na miachta an stasiwn. O, ni fe yn waint ag y lumsa mar sin. O, Katrina, is agriacht beg mudge. Oh, da Sam. O'r be a fes aragad oed no funding the heiser be is Sean a hwrs codjulat. Gan doubt. Agus Katrina. Ta súlag am na Jack hyn a faiban at agad le Sean, salachar da cad ibra professionta. Digin you nach Eileen. Big girl in Ishmael. Well, bein a dera seachta ni agin. Or do I get to stay then? Sean, gan hours. Agus y gaman thi ele leis tá súlagam. Well, ni fe mór an amséir agam a rihin seachta leis an bus nua. Fiú an a dera seachta ni. Yeah, stoch me me gnoch ag a gón go ddígus a groi me sias. God, you're the limit. Céirt a dúirt mé inis. Níl amach téis teachta bhaile, agus hána hen tonúrálim nach me tuábta mi iscin fiúig na deire seachta ní. Ní his sin a bhí a gist. And anyways... You know something? Stólam sa gymaint na bhad níos fear as meach unemployed lover agam. Well, tá dinne díobh sin agamsa. Agus... Yeah, tá siad great. Darn gur intach lover a bhecha. Oh, yeah. Well, tá se gnééisúil sin le breanúir nach bhfuil. Tá se cear go leir, I suppose. Ó, agus nasúla. Tá se cinálta. Cnéasta chuma. Bernie, ra. Neach se bhmach le chéile the kins mar hen. Céirt? You know, ní me gur bheith fisroch nó tá mar hen nach ra date agaibh. Tá se rólacha sin fós. Yeah, tuigim. Ach tá tú fós a cap go dorla se. Optimist se bheith. Cechhfuil Jeff? Hello, Tom, cechhfuil tú? Mike, ar magad. Bina méid stáid? Se, ar magad. Slán. Slán. Tom. Se. Cara Jack. Tom, Cara Jack. Yvonne, Cara Verney. I suppose. Slán, Bernie. Nis, cam is chuig a cybercafé. Nach lána? Se, ceir a ceirla sin. Hána? A gurinn sé asset go neibblím sa cybercafé. Yeah. Well, is trólam de chás. It's not an interview, Sean, okay? Oh, bhfuil bháil tar fáidem. Ná rúh me se leit an potta sin a thuirta réis ag Jack. Jack Oak. Nis nátha sa sin a rístímar. Been seeing things again, Emer? As a matter of fact, yes. Ní málam a potta sin, tóir a réise. Ní mé se óg an seohéad sad. Ní me ggéar an potta sin eáil sa teach se a rístímar. Was je sin cear go leor? Ní a Sam. Ein scéal bhil díachar. Ní. Meas tú cinnne sé leis go ras na rúm. Ná gom. Sure. Your funny rí hart an nuas na seo adas tá bánaí sin sa bháile, agus na jobba bigí cabbé. Tá, síle bocht. Bhfuil tú imníocht an na coine?
Na, tá sad. Ba méid mud lágan tíl. Cathú go donna leir ide. Na maiú bhís muitiú. Well, you're in nabud. Nas tú se cacadú a haig? Ha, gan se cúis. Tíar an sé bhí nach plogan í a chuneal so cholan na hí. Bhuachail báile an taigh sin tá mé hefa. Kent o'r cwmw fi, Bhí sé Jack ré cáil geart. Bhí sé durchad sa. sin. Ach bhí seanna hen agus bhí copín ar chean. Capi. Costa leis an can sa picture. Good oed. Russia go des? Bhí sé go des. Be. Bhí sé go des ach bhí sé bránach. Be. A rwyd sé ein chiola? Lear mis leis ach ní or sé sin éonar lumsa. Wel cech wlis ag Russia go des, marsin? Bhí súla des aige. Bhí angra sé cinálta. Bhí ran cumar Russia fergach. Fergach? Bhí sé bránach ach ní or sé fergach. Creidir tú gwacha mé? Ie, tuig yn agredach. Ní creidir maman. Ach an creidir tusan. Credyn tosawn ni, na credyn. Creidir? So na cwmw sy'n tiwch cyd o credyn sy'n y behel, marsin? Bech, teip bod i hana te. Cofod tu asio? Bhí sé aige, dag sé ar an landing é. Tegin. Tá sé gaiir dúcha, beardan de leháilin is. Slán. Slán, Emer. Hánig me se bhain. Bhain? Haige? Mahan fear. Na féidir sí fedí. Agus happy mótar in ceach. Is it ours? Jeez, cute. Paddy. Fech Rita. Fan nua. Is linga I. Tá sí go glóte. Fan nua deartó. Brand new. 97. Is dacad o mé a credút. Ceir tá Emer? Le Jack. Big spin hugging. Come on, Jason. Come on, Emer. No. What came for? Big sport hugging. Worry sé. Céirt? Jack a lungur. Dúir Jack lungur worry tusa mo chut. Oh, brónar a fwy sin nach timpiste bhí. Táirí an timpistí. Bhí sent bóthar anna bhá ag gigsí. Come on, Jason. Be me sé gradal am se fedí. Slán. Slán, agus gur mágad. Bíúta se hí. Paddy, ceir tá díonta an NMJ. Ní bhaid mi í wad. Gus deach Emer. Oh, wow, huh? So hintach na bhil. Jasa? Ach, bhfuil, huh? An tas mu tus. Oh, fan, ní mé. Ní clachtag mar gríors mar seo, huh? How in the sun she? That? Yeah. Yes. Oh. Tá nerd spás an, brenna? Dashboard. Fan am minute. Oh. Éis le sin, huh? Sin chá céan. Tá ag thug dit sa? Sinne. Se? Pala se é, huh? Oh. Ní má an fear sin. Cin fear? Taig. Oh. Bhí gigs clisteú an. Genius bhí an. Ní ceart féig má go faoin na marh. Tá brónar mar chrí. Ach tá an bhean go hálan. Stoch é. Greibh sí súla ní smóna pánta háúid á bhí sé sin go húntaach ar fad. Cumá leis na restaurant Perth? Ó sin céis dacad. Bhí sé níos fearr.
Oh, yeah, maar stort dat hoe jij. Kan het toe? Ik is studio. Jij die is een man, hoe vast ik je niet toe is te bij. Was de meet te gesteld als je haar jaar? Ik verstaan maakt je. Oh, nog met haar vast. Sin nos een chanakle mulen. Seriously, Toga bug any train go boon by. Was dat een chalen? Is in nige kele en tog ton de Michelin. Ne milshine. Tatarsham. You are. All work and no play lives Liam to fight another day. Oh, dat was Chinnevik. Dat ben ik al. Yeah. Je doet een party moet doen. Niet mee. Je lacht als je naar de staan. Al walert. Je voor mij als je niet skocht te gaan. Hallo, Serentje. Oh, tá sé an go divan. I héna go CB. Mar atá sa té Mr. Barris. Fair na chocolates. So tá tú gar lawr le máin mar sin na feidir. Nú mé dhéanú bháin in is. Heather ar a telephone go máin. Hello. Hello. Oh, hello, Feder. Tja, kan je wat toe, Feder? Nee. Ta met kaart, ta. Neil mee, of course, Neil. Social drinken, Feder. Social drink. Tja, Feder. Ja, ta.